KHADC hapo ga jingelam jogu CM ubati taskhan menta kasi kala khadia ka jingelang ka bakirki ban pha ya ka jingkerpa cha ka sarkar Meghalaya bakan khmi bnia se shisen pat halor ka jing penbet puat perkasa hakane ka jingelang CM rai thu bi kattu kan ne tili ki hima kila pen pau ya ka jing bam hun satya namar kishnong ki bakongsan kim hap satya hapo ka jila Meghalaya nang tau bakhan lapen pau ka jinglingo ba ka jing persya ba ka sarkar Assam kala thung mau put jubuat haki jaka ki baklam dan jing ka jak khaput satya bat ka Meghalaya ngelang ka bakerki ya ki klik nong sensyar baro jom kini ki hima kentup ya ka hima melim hima jirang hima nong sepung hima nonglang ba ki hima jerngam hadin bang ilayo ya ki jingtho na kalian jom kini ki hima ki bapan pau ya ka jing bom yahap ka jom ki ya ka statement ka balami na kalian jom ka sokar hamtam na kalian jom chief minister harbede ba ka MOU ka balai sign daki atli ki sokar kentup ka sokar Meghalaya ka sokar Assam harbede ba ka jing pendai haput tena kalian kejungi ka estate committee mengabut estate member jom ka ilaka ngi lakwat kerpang ya kini kejing hilang badi kendu matmat bak kini ki clear sensar kejungi ban ya tai halot kini ka mat bad hadir mata ngila shim ya ki kat tu kini kirai lengkot kandiat hakabede bak ka ini ki area ya kiba ka sarkar kaladep ya pendek patunjuk ru kaladep sign ya ke MOU hakabede hawas kasihil haka area ka bahap hapo ka nonglang sedership ke don kat tu kan ni ki area kiba nakalian ke hima nonglang kampat hun ya ke ni ke jinga pendek bat kiba ki donru ki shnong kiba shim lapau kerteng haka thup jong kani ka jinga penbet bat menta ki patba haka ni ka hima hidap haka jing umdum isa ko umdum haka jing lengo bat kimtip lakin hap sya Assam ne sya Meghalaya dina ta kadao na kalian ke hima nonglang kala petip sengi ban tukalar lam malor ni ka kam bat bangin pentip no syaka state government lo gini bentang kebaal nakaliang jom kahima jerngam kam yahap jengmun ban penphano lani ban IT no ya kawe ni kishnong syaka jela Assam ka baki ongka tutia baja hagbede bat hari boy district nakaliang ka hima melim kim Mhun satya ya kini kejingnya pendek namar ba hakini kejingnya pendek lapau syai ba ka hima melim kandu no ya ki kat tu kat ni ki benta ki ba kong san jong karat marwet khamtam ka beketup ya ka them marwet ka khana para ka maikuli bat ki jaka ki bamarjan jom kini ki area bakin ngat no si Assam ngilayo ru ya ki dorkas na ki dorbas nong jom kini ki snong jom kamtam na po maikuli na ko dorbas nong thaya marwet dorbas nong paham kanchu mo nanta kini but li ki snong ki blaka kini ki dorkas shangi bakim so ha makna mas kini kim so ha ya setia ya kene ke jing pendek te hadian bangilayo sngu ye kini ki APA na kalian jungi rengkat ba jing ada rengkat jo kini ki clear no sosial ngi la shim ye karai ba ngin tho sya state government na kalian ke council ban kerpat ye ke state government bahkan hap ban review shwa ya kini ke MOU tak hado bandayo lang ya ke jing menjur jong ki clear no sosial hadin bangilayo kat ni kini kiji bom sengoy hab ya kani karai jom kasorka kani ka rai kini mentakas ni kamut ban pentut
lani ban pensuki ya ka jing temu jong sarkar ha ka jing ade ba ka jing pendai put ngida anut ru nak kalian ka jing council nak por sapor kumba ngiju yaiban bangi kwa no baka don ka jing ya pendai put apa yang kini artli ki jela kanang baka don ka jing syong suk syong san ha ki hima ki et ki hima ki jongi te nganget ba ka sarkar kan sengap ya ni katba ka ministry kampat pediang ya kini ke MOU ka por kadang don le si nak kalian ke state government ban pendek ki kat tu kan itu ki benta kat kum gajing penpau jong ini hima ba nak kalian jong kini gajing yalang ni penpau gajing sukya bangin hapthor si ke state government itu ke por ba ngi susi ba ngi persyajun bakat ba kani gajingnya keren penbaik put kadang ya hakini giwe gijaka kabalungo apa kalong ba kasoka asam kawan tumput haki we pat gijaka ki bom don kanu gajingnya kajak haput kini gijaka ki baha upo gajirang hapo hima jirang kini gijaka ki bom don kanu gajingnya kajak haput denre kalong kabalungo manta penlengo yang ini pelengok iki nong senong hantu ba kasoka asam kawan sit kawan tung iki ni maupun nila sim ya karai ban kentu iki nong senong ha gani hima rangkat geding don lang jong paim di hima jirang ban kentu i ba kile ban rat be ya kini ki maupun ki ba ka asam kawan bantum ba kumju ro nang ni sakmat kat ba gani gejingnya penbet put kampat put ke ka asam kam dei ban wan tum maupun anu no jaka bagi pajba hi kini mi pajba bani rat be ya kini pun kalau saya kalau enggak hausnam arhajar sipok kadang ke jing transfer ya ki sinong katu kami ki sinong ki badam sa ka asa ki transfer nanti syaka himajirang bat hakaju ka senam ki khalai tli ki sinong kila transfer no na ka himaso yong rengkat bat ki ipik ki jungki syaka himajirang ya kan ru kat kum ki record ki Indonesia mako ka office kalong ba kita ki sinong ru kita ya pentep sa ka himaso kendri ka himaso yong ka susah ko kasnapa kan on kita gitu but dei na kata kedaw ba hausnam arja khatsa aba kila don no ka public meeting apo nongwa hakaba kila khot ru yang ucap jong ke ilaka hakatu kepor mengidan rengkat ke publik meeting hanongwa bat hakata ke publik meeting hu arhajar khatsau kila syem ya karai na ka benta bakin penskan no ya kajing ide juga bat ka himajira ke ya kataru kila pentip sakaso yo bat dei na kata kadau na kalyang jong ka ke HADC haka hau bena April jong ka senam arhajar khatsam kila khat ya ke meeting ya kini bro ar ki hima ya lendo so yom rangkat bagi lendo menteri nang kaya usim jirang rangkat bagi menteri jong hima kila pelong ya ka meeting hang ni badai hakata kesgi kila ya soino ban penskan no ya ka jing IT ya ka hima nongwa mutumur syaka hima jirang bat halor kata nakaliang jong ka council hakan ritrik jong menai akas senam arhaja khatsan kila penit no ya order ba la IT la penskan ya kata kecing IT simpi ya ketika himano jadi adu kata kepor ba nakaliang jong ka himas yong kini ki JSC ki kendep benri usaha usnam araja kanda ki wan ban file complaint ni taya kan ni nakaliang jong ka office nakaliang jong ka council kadang bisyar hadu minta pengen simpala ban sim ya kan ugu karai gitu kan namar kalong ka ke council bahkan review ialah ke jongka rai namar ba kat kum ki ruling jongka high court lu ngimdan ya kata reviewing power jadi na kata